Ladies and gentlemen, welcome back to Digital Football TV. Ni wa mwanya w'amakuru atandukanye ya sport every single time. Murabizi mbandanga kugira mbaye update mba amakuru agezweho mu myidagaduro muri sport by'umwihariko, ariko twibanza kuri European football. Gusa kuri inchuro there is something special. I'm not gonna just talk about European football. Uyu munsi ntabwo tugiye kwibanza ku mugabane burayi gusa, mbabarire ngaruke hano iwacu. Of course turaza no kujya muri Chelsea tumenye wagwane bimeze gute muri Chelsea ntabwo byoroshye, ariko uyu munsi bibaye ngombwa yuko mvuga kuri kano kaboro. Aka kaboro muri kukareba, just this stuff bro, this is AFCON, Africa Cup of Nation trophy. Iki ni igikombe nta n'amezi abiri arashira, cyakoze amezi abiri amaze gushira. Ikipe ya Senegal igihataniye ikagitwara imbere y'abanyafrika, twese tubireba n'amaso yacu, ikubita ikipe ya Morocco igitego kimwe kubusa kuri finale. Mwese murabyibuka ejo bundi. Kubera ikinzanye inkuru, iyi nkuru iri gupopinga everywhere, abantu benshi bihaye Senegal ngo mwe bla bla bla, ariko twese turabizi neza yuko Senegal yatwaye kino gikombe. Ikipe ya Morocco ntabwo yashizwe. Ikipe yari yakiriye irushanwa, by the way, yari yakiriye irushanwa igikombe cya Afrika ejo bundi cyabereye muri Morocco, iranagerageza igera kuri finale, ariko igenda yiba bitandukanye. Igerageza no kwiba Senegal biranga, bana ya penalty y'ubuntu. Abakinyi ba Senegal bava muri kibuga barisohokera bagenda muri dressing room, barivumbura nk'ibyo twakwita protest cyangwa kwigaragambya. Bava mu kibuga, Sadio Mane birangira bagaruye, baraza uwo bita Luis Diaz atera penalty, yihagutera agapanenka uwo bita Edouard Mendy aragafata. Ikipe ya Senegal bijya muri extra time, ibakubita igitego, Senegal ibitwaye AFCON muri ubwo buryo. Nyuma y'amezi abiri, just yesterday, FIFA yarananze inzira avuga ati kuri ubu ngubu twamaze kujya munoza mu mategeko, twasanze ikipe ya Morocco ariyo ikwiriye kino gikombe. Isaba ikipe ya Senegal gufata igikombe ikagihereza Morocco. Ibi bintu nta hantu byigeze biba muri Afrika, ibi nta hantu tubizi, just in Africa. Come on. Twese twarebye umupira, umusifuzi avuze ifirimbi ko match irangiye, Senegal ibona igikombe cyayo, bakora parade, baragenda birikana igikombe mu gihugu cyabo, baraserebura. Twese turanabyibagirwa, turavuga ati it's over, Senegalese, they are the champions. Ariko 2 months later, sinzi ko Morocco yikinjira muri CAF. Ubwo iyo mvuze CAF mbavuze Federation ishinzwe umupira w'amaguru muri Afrika, ngo bararikarama, ngo birangira, ngo basanze ngo muri cyagihe abakinyi ba Senegal bari basubiye muri dressing room bari kwigaragambya. Hari n'imirwano itandukanye y'abafana kuri stade, abantu barebye match mwarabibonye, ngo basanze ngo bararengeje iminota 15 ngo yagenwe, ngo ikipe isohotse ngo iminota 15 igashira, ngo icyo gihe ngo bari forfait, ngo match birangiye. Ukibaza se kubera iki match batayigize forfait ako kanya, kandi abasifuzi bari bahari, hari VAR, hari abasifuzi barenga 10 nabangaye, match bakemera igakomeza. Morocco igahusha penalty, bakajya muri extra time, ikipe igatsinda igatwara igikombe. Icyumweru cya mbere kigashira, bakaya amafaranga, icya kabiri, icya gatatu, ukwezi kugashira, amezi biragashira. Hanyuma mwarangiza mukatubwira ngo Senegal ntabwo ari yatwaye AFCON, ngo bafate iki gikombe bagisubize Morocco. Come on, have some common sense. Nimba ibintu mutarabikoreye ku kibuga, nimba ibintu mutaraje ngo mubyereke abanyafrika tubibone ko ikipe yisha amategeko, kandi amategeko arahari. No si iryo tegeko mwibagiwe kurisoma, muje kuridusomera no munsi, ariko ibyo ngibyo nibyo nyene kwivugira. Reka bihere update noneho ku bakinyi batandukanye ba Senegal ku kintu babigarutseho. By the way, Sadio Mane yanditse ngo ku rubuga rwe rwa Instagram, andika the world knows the true champions. Sadio Mane captain ni nawe wagize uruhare kugira abakinyi bagaruke mu kibuga batere penalty. Yari ku munota wa nyuma iyo bayitsinda Senegal yari kwita itaha nyine n'ubundi. Penalty nayo byagaragara ko ari ukwiba. Umukino wose Senegal bari bayibye, ngaho kujya ku intimidating Edouard Mendy, abakinyi bo kuri bench ba Morocco bajya kumwambura agasume kiwe yahanaguza ibyuya.
imvura yari iri kugwa kwa kuno umukinnyi aba ufite cyane cyane umuzamu. Abantu bakina mu izamu murabizi, umuzamu agomba kuba afite agasume yihanaguza muri gloves ze kugira ngo humuke afate baro yikomeze. Iyo utahanaguye rero gaz iratoha, wafata bari gacamo ikagenda. So noneho abakinnyi ba Senegal bari kuri bench bajya inyuma y'izamu bamwibisuma. Biba ngombwa yuko Senegal ifata abakinnyi bayo irababwira ati none mwe mugende mukore urukuta mu protege isume ya Edouard Mendy, turabona bari kuyiba. Nguko ukuntu byagenze. Senegal iba yitwariye igikombe, ariko noneho AFCON iraza yavuga ati icyo gikombe ntabwo ari icyanyu mugereze. Noneho Sadio Mane amaze kuvuga ati isi yose izi champions wa nyawe, izo watwaye igikombe bya nyacyo, kandi ikindi ntabwo ushobora kweditinga amateka, ntabwo ushobora kweditinga history. Nimba nyine naravutse kuri 18 z'ukwa 10, nta kintu na kimwe nakora, nshobora kujya mu ndangamuntu nkabihinduza ngashyira iya mbere z'ukwa kangahe, ariko ntabwo bita bivuga ngo edit irabaye koko navutse kuri iyo tariki. No, histoire nyine ni histoire, ibintu byabaye muri history biba byarabaye, twese tuzi the true champions. Noneho uwo bamwita perezida wa Senegal bakimara gusohora iyo cote, FIFA ikimara kuvuga ngo Senegal nisubiza igikombe, yase ahindura profile yo kuri Instagram nayo ndayishyiraho hano. Murabibona ko yashyizeho AFCON trophy inyuma mu biro byiwe yicariye idarapo rya Senegal, ashyiraho igikombe cyabo rwose, aravuga ati aritubiza ari kwisinyira impapuro nka president kugira bereke ko icyo gikombe ari icyabo. Nta n'umunsi uracamo umukoca w'ikipe ya Senegal we none n'ibindi. Breaking: Senegal coach took the AFCON to their military base today. Come on. Umutoza w'ikipe ya Senegal yafashe igikombe cyabo batsindiye cya AFCON, dore ngibindi kubibereka nga, aragenda agishyira muri base ya gisirikare. Muri kumva urwego ariko abanyasenegal baba babishyizeho. None mwagiye kutwiba muri CAF, mujya kutwiba muri FIFA, mutanga kabitugu kwaha, babemeza ko ari mu mwatwaye igikombe none kiranga muri Senegal, tugikuye no mu biro bya president, tukijyanye muri military base, mu kigo cya gisirikare. Reka nkomeze, it's now positioned in the center of their military camp. Iki gikombe none ubu ngubu giteretswe mo hagati muri center ya military camp, mo hagati mu kigo cya gisirikare, protecting what rightful belongs to them. Bakaba bari kurinda ibyabo utaza ubaburanyaho, utaza ubashwanira, kuko umusifuzi yarasifuye ifirimbi ko match rangiye bronze 3, ikipe ihabwa miliyoni zayo 10 z'amadolari, ikipe ihabwa yatwaye igikombe. None nyuma y'amezi 2 ngo urashaka ngo babigusubize? Come on. Senegal yavuze ati ibyo ntabwo tubyemera. Umutoza yagiye afata igikombe aragenda gihereza ingabo z'igihugu, nkuko mushinzwe kurinda idarapo ry'igihugu, nkuko mushinzwe kurinda umutekano w'igihugu. Uyu mutungo n'uwacu twarawukobokeye ku mugani w'aba bandi je mu turindi. So none nimba Morocco ifite igisirikare gikomeye, nimba yumva ifite agatuza ka danje, igenda igitore mu kigo cya gisirikare aho bakibitse. This is Africa. Welcome to Africa, ladies and gentlemen. Ntabwo ndi butinde kuri iyi nkuru, gusa ni inkuru nyine utasanga handi hantu kabisa. Africa ntabwo iginengo, gusa bihita bikwereka ikintu kimwe, bihita bikwereka ko mu mupira w'amaguru harimo corruption iteye ubwoba. Ikipe ya Senegal niyo yakagombye kuba yarareze Morocco. Abakinnyi ba Senegal bajya kwinjira muri stade, abafana babimye inzira, bagenda basesera mu bafana. Morocco ahantu hose match zose yakinnye habaga barimo saga runaka, babangamiye amakipe. Noneho kuri finali ikipe ya Senegal yitoreje ku kabuga ka fake. Abantu b'Inyanza bazi ahantu bita mu Gihisi. Icyo kibuga cya kibuga nyine kiba kiri muri quartier nta n'ikipe yagikiniraho, niho babahaye ngo mujye kwitoreza. Mu gihe abakinnyi ba Morocco bo bitoreje muri stade iri bukinirwemo finali, ariko birangira n'undi ikipe ya Senegal ibakubise. None babonye bidahagije, babaha penalty kuri finali ku munota wa nyuma, barayihushije.
ikipe iraje bamena agatuza muri extra time nyuma y'amezi abiri ngo ntabwo bihagije ngo amafaranga baduhaye ntabwo twayahomba ngo mufate icyo gikombe mugereze Morocco. Come on, nindi so kujudge ngo uyu mutoza wafashe igikombe akajya kukibika mu kigo cya gisirikare naho ngaco regional nkuru. Reka twigiye ku Chelsea Football Club. Hari umujama wambajije ubundi ku bya Mikhail Modric update zendi kuzikurikirana. Ubu ngubu dutegereje kumva icyo bita batanze ubujurire bupfubusa bamukubita igihano cy'imyaka 2 ari on pitch sa atagera mu kibuga. Ubwo ni ban nyine kubera nabigarutseho icyo bita doping cyangwa gukoresha ibiyobyabwenge mu Kinyarwanda. So Mikhail Modric ubu ngubu amaze kumara umwaka n'igice. Biri predicted ko azagaruka mu kwa gatandatu gutyo mu kwa gatanu kurangira mu kwa gatandatu. Bazongera bamukorera indi test nibasanga iyo test iri amaraso ye nabyo biyobyabwenge birimo bazahita bagera gute bamuhereza license yongere akine. Afite contract izarangira muri 2031 y'ikipe Chelsea Football Club. Ntago muri aka kanya tuzi ngo se Chelsea zamutiza, ese Chelsea zamugurisha, ese Chelsea izakansaringa contract ye, ese Chelsea zamurika kine. Ikintu kigaragara kuri Instagram ya Mikhail Modric no kumubona ari mu myitozo, ari muri gym, ari gushota amashota atabaho, ari gukora udukoryo dutandukanye. Umupetara cyari muri forme kabisa, ubona ko ari tayari. Kandi nyeka ko aje mu kibuga yakwicaza abakinyi nka ba Garnacho, yakwicaza abakinyi nka ba Pedro Neto, kuko rwose ntago Mikhail Modric nubwo atari yagafightinga forme ziwe, Mikhail Modric is one of the best. Tuva kuri Mikhail Modric twigira ko bita Enzo Fernandez. Enzo Fernandez nawe yihari ibinyamakuru cyane, ni nayo muri kuvugwa cyane mu ikipe ya Chelsea Football Club. Umusore bita Enzo Fernandez yari koroje byari bita kuri koroza kubera comment yateye cyangwa ikiganiro yahaye itangazamakuru ubwo yavuganaga n'umunyamakuru wa ESPN Argentine. Ni ikinyamakuru gifite amashami atandukanye muri Espagne, mu Bwongereza no muri Argentine, no muri Brazil ye, ariko uyu munyamakuru wamuvugishije no muri Argentine yagize ati reka nabyo mbishyirana kugira tubirebe. Enzo Fernandez was asked about his future at Chelsea Football Club. Nyuma y'umukino wa Paris Saint-Germain, umunyamakuru amubajije ku kazoza ke cyangwa ko hazaza he kuri ikipe ya Chelsea Football Club. Umunyamakuru amubaza ati can you guarantee you are gonna stay at Chelsea for the future? Umunyamakuru amubaza ati ese wakwizeza abantu yuko uzaguma muri Chelsea? Ubwo nyine bitewe n'ukuntu umukinnyi aba yarakaye, aba afite n'imijinya no na nyuma ya match none bamaze no kuva muri Champions League, Enzo Fernandez yaravuze ati I don't know, nje ntago mbizi. There are 8 games left. Ubwo yavuga muri Premier League ko hasigaye imikino 8 and the FA Cup tuzakina also Chelsea yaciye muri FA Cup. Arongera ati there is the World Cup. Arabisiko muri samahari igikombe cy'isi nanone. Aravuga ati then we will see. Nyuma y'iyo mikino 8, nyuma ya FA Cup, nyuma y'igikombe cy'isi kizaba muri sama, nibwo tuzareba ako kazoza k'ikipe ya Chelsea Football Club kanje muri ikipe ya Chelsea. Abantu murabizi nabo bahita barita mu gutwe bakatavuga ati come on, ni gute umukinnyi bamubaza ngo se ngufite ambition cyangwa ufite akazoza ko kuzaguma hano muri Chelsea, ntabwo uko umukinnyi wishimye atavuga ati kabisa nyenza haguma ni ikihe kibazo se gya kuba dutsinzwe nta bintu birenze ngenda hari kabisa ndi committed. Ariko yaravuze ati ntabyo nzi, bivuze ko naga bihamye ko azahaguma bikahita nono byera butinga abafana b'ikipe ya Chelsea Football Club. Abenshi batanamukunda bakavuga ati ni umunebwe n'iki. Ariko nanone umutoza Liam Rosena kuri uyu munsi bwo yatangaga ikiganiro avugana n'itangazamakuru mabisiko Chelsea ejo izakina n'ikipe ya Everton, izajya gusura ikipe ya Everton. Umutoza avuganye n'itangazamakuru, ikibazo cya mbere bamubajije basi bamubaza ati se ibintu Enzo Fernandez yavuze urabivuga hiki? Amagambo y'umutoza Enzo Maresca nkuko tubikesha Fabrizio Romano. Liam Rosena reveals he spoke to Enzo Fernandez about his quote. Fabrizio Romano yanditse aravuga ati umutoza Liam Rosena yatangaje ko yaganiriye n'umukinnyi Enzo Fernandez kubijyanye na comment yatanze nyuma y'umukino wa Paris Saint-Germain. I had a great conversation with Enzo. Je nagiranye ikiganiro cyiza
na Enzo. He made it real. He made it really clear to me. He is happy at this club. Yabigize clear. Nje twaraganiriye neza tujyana ikiganiro cyiza. Arambwira ati ewana nje ndishe nyanga nta kibazo mfite. Ariko kibaza se umutoza yari kuza akavuga ngo ntago yishimye. Tukaba hari amakuru turi kwakira tutanayashidikanyaho yuko iyi project ya Chelsea Football Club irimita abakinnyi mu kubona umushahara mwinshi. Chelsea ikaba yarufarinze kontra nshyashya kuri Enzo Fernandez, Moses Caicedo n'abakinnyi nka ba Malo Gusto, ariko izo kontra na nubu bakaba batarakora icyo bita reaching agreement cyangwa bakaba bataragera ku masezerano ngo bese haba ikipe haba umukinnyi ngo bose babyemeranyeho. Kubera iki bitwara igihe kirekire amezi 2 umukinnyi ari kunegosia n'ikipe. Umukinnyi uzaguma mu ikipe ntago mu negosia ngo bitwara amezi 2 ahita asinya agapapuro. Nkuko Reece James yasinya agapapuro, ni kapiteni yakuriye mu ikipe muri academy, we rwose kumubwira ati uzaguma hano ahita asinya nta bintu byadanje. Ariko impamvu bano bakinnyi batari kubyemera ni yihe? Reka mbihera urugero rwiza cyane. Uwo bita reka dufate Declan Rice. Declan Rice ahembwa ibihumbi 250 hagati y'ibihumbi 240 n'ibihumbi 150 ku cyumweru by'amayero. Ayo n'amafaranga y'umushahara we wo ku cyumweru, ntago ari ku kwezi, bo bahembwa ku cyumweru. Moses Caicedo ahembwa inote y'I5 ibihumbi 150 ni ahembwa muri Chelsea ku cyumweru. Muri kumva ko ayo mafaranga ni make cyane ugereranyije na level ya Moses Caicedo. Enzo Fernandez ahembwa ibihumbi 180 ku cyumweru. Ayo n'amafaranga make cyane ugereranyije n'abandi bakinnyi bo muri Premier League, ugereranyije n'urwego rwabo n'ukuntu ari bo nyingi za mwamba muri midfield y'ikipe ya Chelsea Football Club. So uyu mukinnyi nujya kumuha kontra nshyashya uzamuha byibuza nka desa kugira yishime. Ako saba abakinnyi nimba bafite amakipe nka Real Madrid ziko babwira ati twege nuzanga turagukubita ka Teresi, ukaba ufite nka Paris Saint-Germain iri kukubwira ati Enzo Fernandez wowe nuza turagukubita inote ya senisa nta kibazo dufite, turagukubita n'ita imukuye ku 180 igiye kumukubita n'ita. Ubwo muri kumva umukinnyi yasinya kontra. Ese ari wowe reka mubaze. Nje nayisinya kubera ko am the Blues ndi Reece James wigende. Uwo mukinnyi wavuye muri River Plate akaza mu ikipe ya Chelsea Football Club, akaba ari main man mu ikipe ya Argentine. Abandi bakinnyi bose bakinana muri Argentine bakaba bahembwa hejuru ya desa, ukaba uri kumwemba iry'inani. Ubwo mukinnyi urumva we nta kintu uri kumvamo. Ikindi none ikipe ikaba itari muri position nziza yo gutwara ibikombe. Buri umukinnyi ari muri position nziza yo gutwara ibikombe aba nishimye mu ikipe, bavuga ati ikipe yanjye iri guprogress. Ariko arabizi ko ari maestro, ari mu ikipe iri gustragolinga. Mubona ukuntu ahora ashwana n'abazamu b'ikipe ya Chelsea uko ikipe ibatanze, uko ikipe itsinzwe akenshi bari amakosa y'abadefenseur cyangwa y'umuzamu. Nta kuntu attack bitageze ngo ishaka ibitego, ariko nta kuntu watsinda ibitego uziko inyuma biri kuva. Buri gihe uhora uri under pressure. Uko ugiye gukerea chance ukora ama counter attack buvuga ati niba ducika ni igitego. Mwizamu rya Chelsea nibirava. Chelsea ni akipe iri guhinduranya abatoza buri mezi 3, umutoza mushyashya. Ibyo bintu bifrustrating umukinnyi, bituma umukinnyi ataba comfortable akibaza ati se future yanjye hangana iyi. So ibirene nibyo biri kuzana iyi delay, biri kuzana aya magambo menshi cyane bivuga ko abakinnyi ikipe Chelsea bamwe na bamwe batishimye, bashaka kwivira mu ikipe, bashaka kugenda, cyane cyane bano bakuru baba maestro nka Enzo Fernandez, nka Moses Caicedo. Noneho kongeraho n'ikindi kintu cyo kuvuga ati Chelsea iramutse itikwalifiye muri Champions League. Chelsea nitikwalifiye muri Champions League ikazakinira Europa League, ubwo nitarangiza mu myanya 4-5 ya mbere binashoboka cyane, kuko izi forme Chelsea iriho biragaragara ko binagoye cyane ko yanakwikalifiya. Bizafosinga abantu bakinnyi none kuvuga ati ariko undi turi gukora icyanga mu myaka 4 tuhamaze, uretse Club World Cup twatwaye ko n'umutoza twayitwaranye bamwirukanye, ku ikipe aho kugira itera imbere aho irimo iragenda isubira inyuma, turakora icyanga ntakwigire muri Real Madrid nkajya kwitwarira ibikombe, nkahembwa inote nziza.
abo ni abakinnyi ikipe iba yaraguze, ntabwo ari abakinnyi iba yarirereye nka ba Trevoh Chalobah. Reka mve kuri kontra z'aba bakinnyi tuzagenda tubigarukaho, murabizi buri munsi mbamari kabisa kugira tubiganireho, ariko reka nsoreze kuri ku makuru atari meza ya Trevoh Chalobah. Nkuko mubibona ngaha, Trevoh Chalobah kuri match ya Paris Saint-Germain yagize ikibazo cy'imvune, yaravunitse kabisa akaguru karahengama. Nuko ahangaha sinabyerekana, YouTube yabigiraho ikibazo, babyita sensitive content, ntabwo babyemewe. Ariko Trevoh Chalobah yavunitse ikirenge kireba inyuma, umutoza yarameze n'uyu munsi yaje arabikonfirma ko azamara ibyumweru 6, 6 weeks, ubwo ni hafi amezi 2, ukwezi n'ibyumweru 2. Chelsea idafite Trevoh Chalobah, nawe ntabwo ari wa mudefenseri wavuga ati uyu nguyu niwe mudefenseri wa danje, ni muri ba bandi navugaga ya yindi yapfuye ijisho rimwe ibiyoboye. Ariko se Trevoh Chalobah ari bavunitse, ikipe ya Chelsea ibintu nabyitwara mwite ko Liverpool wiramaze umwaka wose avunitse ari hanze, none uje kumbwira ngo ni Wesley Fofana. Chelsea igiye kubona Badiashile, come on, igiye kubona Tosin Adarabioyo, igiye gukina n'amakipe akomeye, ifite matches zikomeye zo kurangiza championnat. Of course iri muri kimwe cya 4 cya FA Cup, abadefenseri bayo bari kuvunika. Reece James yaravunitse, nawe ni hagati y'ibyumweru 4, 5, 6. Come on, this is not gonna be easy for Chelsea Football Club. Kitu mutoza niyongoza agatangira kuintroduce uyu mupeti bita Josh Achepo, kuko nabonye abatoza benshi bo mu ikipe ya Chelsea Football Club batajya bizira abana bo muri academy ya Chelsea, kandi aba bana nibo baba bafite umutima, nibo baba bakunda ikipe byatari, nibo uvuga ati nakora buri kimwe cyose ewan nkavunikira ikipe. Ariko lazana Tosin Adarabioyo atandaraza amaguru gutya, Wesley Fofana umudefenseri baramucika akagenda yirukanyira yirebera harana hariya yirya mu kibuga. Shiramo Jorel Hato, ushiremo n'uyu mupeti Josh Achepo. Of course Jorel Hato ni imyaka 20, ejo bundi zaweje 21, Josh Achepo ni 19. ni abapeta ariko byibuza bafite umutima, baravuga ati duhangane turwane. Byibuza abantu bagwa 60% kurusha kwizera wa undi w'imyaka myinshi nka Tosin Adarabioyo ari kuri biri hanze, kurusha kwizera Wesley Fofana utazi ngo uyu munsi arakina neza cyane ari bukine neza, utaguha consistent performance. So reka turesanga turagenda tubigarukaho. Ejo dufite match y'ikipe ya Everton, tuzareba wagwane uko bimeze, ese Chelsea iragaruka itwara amanota 3 ihatanire kurangiza mu myanya ine ya mbere, cyangwa irajya kwa Everton ihakubitira. Let's wait and see. Bashimira cyane ko mwabanye nanjye, nyabone nakantu kavana udakanze likes kuko biradufasha cyane. Ikindi mujye mukora subscribe kugira tujye tubana buri munsi. Aravisa ndabakunda cyane. Ciao.